na government ahabo kubo buherezo butwa leta n'ubwo abantu bona nahabwe icyo twena twatanisize hamwe twikiriza twaronki ngo rugutoro amen. Ibgambe bi Fred naye barecamzigita yabgambo babe nabwo naho nabebembezi bashema utiriho n'abakozi ba district obari kutongoza ko ruguto rwa Migina Rwengeri buringo umugombora ya Kigarama oruri kwingana kilomita 10 uruguto runurija kumaraho miliyoni 100 z'isente za Uganda aho RDC washema yashobora ko mu rumo gw'inekoro gura umuhango kandi sente zitari nyinji ari kugira ngo nakace akaroho bataka kwatijaga bakakora byanshwa amazima garwe sente zizareba ogunana corrupting ngeri ni nyingi ko kaninche according to the work omurumuguru nense giye sarda naki konka value ya sente erereke nkahi hangu ugu yayongera yashobora ngwenshunga habwenche nguto zitirwe hamani nerishora hango no kushanga ngwe mhanda yabibonire nicangwa hemera umuya government hamwe n'entunguka ekinte cyo mnyishenjero yashobora nguntuza kuyambaho mukuru wihanga ahamaranga mukuru obwa hati ugukurwana sobworo maka toko baza kubingo bworo okuhinga ebitoke shemeye ruguru atakubaza kikakabona mweno no muringo gumwe ukubinga ki obworo basebona banyabo president naenda mukitunguke ito kuza kwiharira sente zigakaba mino ga ruguru ekyabire kitakabaho ga sente kwija zikashitira district ngo district ziheho zitaho mu bantu zikore umnyishenjero wa Shema North na umechibaju yashobora ngu nebe birukorwa utireho nebiliyoni bukorwa na mnongo mwihanga neberga ombwebembezi burungi oburuho atomuntu no businge gukora emirimo yawe ko kubasa oyino businge kuzo mutoke wawe oyino businge kuri sente yawe oyino businge kuri sembuzi yawe nahabwecho obusinge obutatwara for granted abataka bagambiro buremezi obatwirene barabamo na mnonga umukutamze mushuburo yabo aho babene bateganisubwa ecuru kumara obarkwetorora imhanda ya hare tumanya mutwabaje abo kwa kuntu turya bayinje betoke obunde motoka zibezetora munzazanya bare kuronda kagutoka runje bazima mwe bare mnonga mwe bare kuteka tekaho Rwengeri omukagando cyengando no muhanda mbimungo venturabumbyena umwe gari zito siskaramu atyo engineer wa district Alan Mbaga nko kushopoja abaturage utireho nabebembezi ebiri kwija korwa kwija kumaraho miliyoni 100 ukutereza kilomita 10 rwa kilomita 10 kandi ruza kumaraho sente zipingana miliyoni 100 umurgutorwe nziza gukora bushkiria kuya muri shaka karubumba deru amani aminji garya habuteme ubusharura mbwe n'ubusharura y'ubundi atyo mukuru w'abakozi John Patrick Nowe abgaba nuko kushobora kwiga abantu kwabahenkwatansa aha muntu wa burijo utiyeho n'abarabene bakora ahiya higabine maramu okwatiraho government ahabwo burungi so imwe mukahirwa mwatunguru muhando ugu mutuyambe abine maramu nahora mwakigambaho kora abone maramu tugabire ahubwo naho gambere budget ni kimunoga no mabantu bakora miliyoni 100 awango wow wapi amakuru agagasha kwa Gerard Tugume abwa Sky Television agenshonga umurishema.